Dobrog zdravlja. Ove godine smo razradili i isprobali novu metodu održavanja osnovnih društava sa maticama pomoćnicama. 70 društava smo, 70, 80, tačno nisam brojio, pustili na eksperiment. Smatram da je eksperiment prošao uspješno. Sve matice su cele, legla, mlade matice i osnovna društva su ukupno dali kao i po starom sistemu koji ja koristim negde od sredine 90. godina. Ka 10. junu osnovno društvo negde 11 ramova sa leglom i roj 5-6 ramova legla. I po ovom sistemu osnovno društvo negde 8 rama i roj negde 8 rama. Tako ispada. Naravno, naše dalekoistočne matice nisu karpatske. Ja sam radio sa karpatskim. Ako bismo ih tako terali, bavili se stimulacijom, leglo bi bilo vjerovatno, zadivljujući rezultat bi bio. Mislim na karpatsku. Međutim, naše matice daju leglo na odgovarajućem nivou. Pri tome da naša društva, naša vrsta, dalekoistočna, je otporna na truležne bolesti i nozemozu. Radeći po staroj metodi, mi smo stavljali na osnovno društvo drugi nastavak, zatim roj u trećem nastavku. Sada sa novom razrađenom metodom mi smo se odrekli od stavljanja drugog nastavka pre roja. Kako i šta će biti dalje? Vidjet ćete u videu. Mene su zamolili da pokažem zbeg. Da kažem kakva je mreža. Ovdje je zbeg sa duplom mrežom. Mreža do 4 mm, metalna. Mi smo koristili zbegove kada su kod mene bile košnice LR na 10 rama. Ja sam pravio 2 leta. Ovdje je evo jedno jer ono kod nas će se stavljati tako i tako. Nastavci su kod nas 12-ramni. 10-ramni LR sam pravio leto ovdje, odakle su matice išle na parenje. Da ne bi matica uronila u osnovno društvo nakon parenja, ja sam leto zatvarao. Ovdje se otvaralo drugo leto. Isto takvo leto. Pčele su bukvalno za nekoliko dana navikavale. Problema sa dolaskom na leto nije bilo. U današnjem trenutku nama je neophodno sada zamijeniti društva mjestima. Ovo je roj. Ovo je osnovno društvo. Na račun osnovnog društva smo izvadili roj. Oduzeli smo od osnovnog društva svoje izlazeće leglo i stavili u roj. Leglo je izašlo, naglo ojačalo roj. Matica u roju je krenula da polaže jaje 16. maja. Društvo je sakupilo nastavak. Ukočili osnovno. Sada je neophodno zamijeniti njih mjestima, zato što je ovdje stara matica. Ona će se zamijeniti kod nas ove godine. Ostavit ćemo mladu. Zato će se roj naći dole. Staro gore. Potom između njih roju ćemo dodati drugi nastavak. Dalje ćemo pokazati kako ovo radimo. Usled toga što ovdje stoji zbeg, dupla mreža, dospiti jedni ka drugima one ne mogu. Ali miris je isti. Ranije leto je stajalo ovdje, zamijenili smo. Okrenuli zbeg. Tako, provodimo razmjenu. Radimo razmjenu ili rano ujutru ili kasno uveče. Ali je kiša prošla, društva su se smirila, malo lete, ali uslijed toga što je zajednički miris, ja se ne plašim da će oni pobiti jedne druge. Čak je tamo ostalo na podnječi malo pčela. Nije strašno. Praksa je pokazala, mi smo tako uradili 70 društava, da boje između matice nije bilo. Tako, skidamo krov.
Так, можно снять подключник. Так, Крышку надо было. ставим этот. Так, снимаем. Ono da je ovdje malo pčela, praksa je pokazala zajednički miris, ničeg strašnog. Svi detalji su međusobno zamjenljivi. Glavno je da se ne bi matica našla negdje na zbegu ili na podnjači. Gotovo. Prošla je zamjena matice.